वेकला थाटे धया चोना दिबले हे जिन्नीम चेला मध्ये छम चेला यहूदा अन ठ्यांगा वला वो नाप तरपी पुजारी त शास्त्री त वो थकाली तेसा छया हपी नडु इमिसा तरवार व कति जना त गोडु जी चुप नै म मनुए येसु ख छिमसा वयता जो धका यहूदा इम त खसेना हगोडु उकी व वे व हे येसुया था वना गुरुजु दया वेकया त चुप नल अले जो वो पिन्सा वेकया त जोन वेकया लिक्क दना चोम छम मनुख थगु तरवाल लिकया दक्ले तरम पुजारिया छम दास यागु नाप हे धेना बिल अले येसु जो वो पि मनु ते त धया दिल जी छमेसित जोनित थते तरवार व कथि जोनावे मागु छ सो जी डाकु खाला बेगले चोना निया निथ शेनिकनियाना जुया बले छिमसा जित छ मजनागु धर्मशास्त्र चया तगु पुनिमा धकाए थते जुगु ख अले चेराट फुक्क उखेला ठुखेला मडेक बिसु वन गाछपु जक नेया त म छम ल्या म मनु येसुया लिउ लिउ वन इमिसा वया त न जोने त्यो बले गाहे तोटा वो नांगा बिसु वन इमिसा येसुया त दक्ले तरम पुजारी था यंकल तरपि पुजारी त थकाली त वो शास्त्री त फुक अन मुना चंगोदु पटुस न ताता पाका है लिउ लिउ वना दक्ले तरम पुजारी यागु चुके ठ्यांक है वना पटुस अनवना पालित नाप मी पना चोना तरबी पुजारी त व सभा चोपी फुक सिन जाना येसुया त गठियाना स्यागु धका दोष माला चोना एन छु हे दोष लिके मफु यकुहे मनु तेसा वेकया त मखुगु ढोपा बिल एन इमिगु ख हे मिले मजु गुलिसिना ला अन दना थटे धका मखुगु ख ढाया त सोला ठो मनुख ठठे ढागुला जिमिसन ताया लाटी डेका टगु ठो डेग यात जी ठुना सोनु हे हान लाटी डेकीगु मकुगु डेग दना बी ठुकिन इमिगु ख मिले मजुला अले डक्ले तरम पुजारी फुक्सिगु न्यने दना वेकया त थटे धका नेन छछा नो मसी चुनागु ठुमसे ढागु खे छ छु धा मागु दुला वेकला छु हे धया मदी हान डक्ले तरम पुजारी वेकया त नेन छ डक्ले टडमे सियके मुक्ति बिमा ख्रिस्ट खला वेकला धया दिल ख जिए ख छिकपिन साए मनुयका परमेश्वरिया जवे चुना चंगु व आकाशे चंगु सुपाचे वया चंगु खनी ठुनेना डक्ले तरम पुजारी थम फिना टगु ल हे खुना थते थाल थोया अपो मेगु दसी हे छुमानी थो परमेश्वर यात कोहंगु छिमसा टाहे टाल छिमगु छुपिचादु इमिसा वया त शनाय छोइमा धका थाल अलेला गुलिसना वेकयागु खाले ठुक बिल गुलिसना वेकयागु मिखा टोपिया दाया थते थाल कथा चन्द सुना दाल अले सिपाई तेसा वेकया त दाया यंकल